Ino niyo mbica ya barabara cia mwena wa Mairu sita kaunti-ini ya Naikuru Athii. Ngari na athii makwamite mutondo-ini kumana na mbura nene iria irathii na mbere na guthandana mwena uyu. Kuringana na aikari aya, muiyuro uyu ucungiriirio ni ene migunda eyendi aria kurerikana matemete mitaro ya mai merekeirie barabara-ini. Hii maji yote inatoka huku mlimani inapelekwa huku chini. Kama vile kwa mashamba yetu mahindi kama umepanda inakuwa spoiled. Ni mamenereirie thirikari ya kaunti ino makiuga ni gondereire hari gutashukiria itang'a ici makinya marumu gutigirira ni mahundura mitaro eyo. Hii barabara imeishi kutusumbua. Sisi ni wafanyikazi wa hapa. Tumeishi kusumbuka na hii barabara imeishi hivyo miaka yote. Riu ni moretie thirikari mateithiririe kuona barabara ici guthuka ni hotometie Mihang'o yao ya o muthenya na gucungiriria hathara nene kuri ahuri biashara. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangeci wa Nene.